วันที่โนเวมบาร์นี่สมนิประคัดกุมสังนี่สมนิปฐุมทอเลนียนี่อินซาวาอินจิใบเล่เวกุเล่โนเวมบาร์นี่สมนิประคัดกุมสังนี่สมนิปฐุมชิงอเวงไอโซลามีปากุมสมสริปฐุมมีสกูตี้สัวตลานตลังจุยงาลจูตุงเอนิติเชียชัวอันนี้โตZalen News Satarlan to angin November ni som pali kumsang ni somni pathum thole ni zan dar somle achan vevel khan chinga venga kongsira akal mipa akum lama po upato kumsom sari pathum mi vel chu mipa nia shiat scooty khalin asutlo a ding zui lole achin chang po ngai ven zui lovin atlan tlang ani he thil thleng hi athei anga chui zui ni in scooty khal tu hi bazar bung ko na chuak chawin treasury tangin veng hlui lama atlan thlati cctv tangin alanga ngun taka chui zui ani nuwa scooty ya mi sutu hi sha chwa to ni in mi pa kum somnga paruk mi ani a danangin police a thubai zia lu ani scooty na sut kum som sari pathum mi hi wani thak takin din mun ngai to ani lawa akelama hliama tuarani November ni somni pakhat kumsang ni somni pathum ni zan ni somni thlasom pakhat kumsang ni somni pathum dariat le achan vevel khan saitwal chak tuivol le saichal inkara bu fai phur truck achi swala mi pakhat athi churachanpura da tur fci bu fai phur Asok Leyland Track MZ01G9317 ni zan dariat le achan vevel khan saitwal chak tuivol le saichal inkara achi swala kong thang meter somni vel lumin achunga chuang chun driver le motor nei tu ni bok eslal mudika kum somli pahni lim en chu amuna athi chia to thu sha tani vele cycle khotlang atangin mi za chuang zet an thok thangala anni ba ka saphet quarters wai me saitwal shwai tu tele anoya disaster management committee saitwal police Mizoram trucks driver association ten chia to na mun hi pan ngalin chan chua na an thoka ruang hi motorin achil be wangin lak chwa ngal mai the anilawa recovery van pathum mangin ruang hi ni zandar som pani vel khan lak chwa thei chawani ruang hi saphet quarters wai me saitwal office a lumen puini in tukin khan district hospital saitwala postmortem ani a postmortem zo avui turin hlim ina ruang hilak ani lal mudika hian an puile afa te pali akal sana motorin a accident pui bu 5 quintal za somnga vel hi voin ve khan cycle khotlangin natlangin thiar chho na an thok nga lani pdf ten tidima Myanmar sipai camp la tidim khopui chung township a Myanmar sipai SSC camp chu mi pui sipai pdf ten tukin khan anlania thudon ani pdf lam pakhatin nunna achan ti thudon ani bok pdf zolen ten Myanmar sipai camp anlak le takhi tedim township Kennedy munami nia soini in he camp hi Burma sipai somthum vel omnani a tukin Darli Borvel Khan PDF te hian lu chilin anin kap zui ngala jingda rukvela Kennedy camp hi PDF zolen ten anla le ta nia thudon ani Myanmar sipai somthum jinga hian thi le liamanom nola azat chei ro hriat thei alanilo tan chhia te po anom bok ni in kan thudon na chuana soya PDF sipai jinga mi kamlian pau chu Kennedy camp beina hian vandoya tangin nunna achanani chundar som pani borvela khan kale tangin MI 35 mangin tedim township lam anon kap ti thu donani a heti la hian tedim khochung chu mi pui sipai thune in hnuaya om to a chanchin chiang jok ngai chan mek ani Tidim Township Kennedy Camp PDF zolen ten tukina anbe na hian tundin muna sia theichina Burma sipai ruang panga mu to ni a PDF ti hian Burma sipai pakhat anman boka adang zong chu antlan chiania thudonani Kennedy Camp be na hian PDF ti hian Burma sipai ral thuam thanem tak anman nia thudon ani Myanmar ram ake darangem family afan ailaltan sanga Myanmar President General retired Min Sui Chuan Myanmar sipai tatma doin san state a helpol pathumin zom khom atuk dol theilawani chuan Myanmar ram hi kedar theidin huna adingani atimok mai he thu hi Myanmar sipai sarkar emergency meeting a asoyani Myanmar rama sipai ten mipui thlanlal Aung San Suu Kyi kai shwai NLD sarkar an pai tha a thunei nan la ka tangin kumni le achan ve nuwa Myanmar sipai sarkar chuan chawrau ek athai tan ni na lang
October ni somni pasari kumsang ni somni pathum khan China ram ritual san state san rama helpol pathumin zom khom The Brotherhood Alliance chuan Operation 1027 nein Myanmar sipai tenen aning kap na sa a Myanmar sipai commander brigadier Angkyan Luin athing nge a ani hi Myanmar rama sipai in thunei nan lak nulama indona a sipai thi lalber ani November ni sari kumsang ni somni pathum khan Karen Resistance Force ti chuan kaya state a be puyan thak ve thunga Operation 1107 hian kaya state pump chu alata ni inan soye Mandalay region a Madaya township a po aning kap na sa ani hi Mandalay khopui chunga ni loti shiatur o Myanmar rama state sang ming kan lam den denange Thanin Thai state Kayin state Yangon division Bago division Ayey Waradi division Mon state Kaya state Rakhine state Magui state Mandalay division San state Chin state Sagaing division Kachin state Myanmar rama sipai sarkar le mipuyanin dawta chu ni bermaya helpol tamna men lo anom boka engtin nge sarkar hi alakal theiti hi ngai to tham fe atlingani helpol chu kanchiar chin ma te ang Karen Kachin Kareni ya kokang MNDAA Paulwanga tang TNLA Arakan Army le adangte kuzung tang thlein adailaw kezung tang thliale angai don tlat khotin deuh thoa mi puiveng him to sipai pol People Defence Force PDF an la omzui Myanmar sipai sarkar tan ti ngai natak om thlot lawani san helin zom khom The Brotherhood Alliance chuan ram an la duai duaya military post zale khopui pali an la toa sipai unit pakhat phei chu helpol kuta anin petop an khopui lak zinga chin siwa hwale hesenwi khopui phei chu China ram chun kongpui poimo tak Muse konga changa China ram luka ramri in sumdon ton na khwate annile ngal Myanmar ram hian China ram atangin chak alana sign pura achonhem li a United States Institute of Peace think tank chuan China le Myanmar ramri in sumdon ton na zazela somli velzet helpolin anlak tak khwate kaltlang vekani a Myanmar sipai sarkar sumnar poimo takani ati China ram chun kong puile luka ber helpol kuta atluk chuan thuato pelumam ti ang velani International Crisis Group Senior Myanmar Advisor Richard Horsey Soidan chuan tunhi Myanmar sipai ten thunei na anlak nulama andin munchiat laiber ani hial ome San State Kaya Chin Rakhine Mon State Sagain le Magui region ate PDF lam mipui sipai ten ram an la duai duaya Economic Times India na soidan pei chuan Myanmar ramzat ve 50% lai hi mipui sipai ten an la to hial ome atieni san ram helpolin Myanmar sipai an do ngam na chan hi China mit meyan mu wang ani theyang engwange ti chuan san rama khian ram danga tanga lolut internet le online na inbum na lam sumdon na lian tam taka oma heng internet fraud lam boi pui tu te hian China rama mi puite hi anbum nembera China sarkarin aning vetanga heng mi bum mangho man theiturin san helpol hi atho puyani theiboke san ram helpol hotlin na chuan Myanmar state ranga helpol tila mi pui pol ani zok ma angchu ati phur thara muntin muntanga sipayan dauta a khoilai indona chanchin bernge ka soita kang ti posia ta harsata makvedo mai chu India ram foreign policy he ni barmaram ani laya ta to Myanmar sipai sarkar military junta khi athlop ta jelani chu tuntruma pol athlop cheu recorder khomoi tuibwala police ho Mizoram runtlan chiate po helicopter mangin Manipuram Morea ahanda a chutatang chuan tamu kho a Myanmar sipai te kuta ahlanta ni TBC ti hi tlau tuibwal chuak ti na ni a zahau nam topeng anni khovel ramro puile hausa tin Myanmar ram hi ansang sonwangin economics lama min online kai shwai sipai sarkar hian harsat na atok meka eiruk na hluar boksia foreign exchange atlaniam tani barmaram hi kumsang khazaria somni pali tangkhan British in 8000 lo optana kumsang khazaria somriat paruk kumachang phei chuan rampumin alata a British Burma ti alonita a January nili kumsang khazakwa somli pariat kumkhan Independence muin Lower Burma Upper Burma le frontier area tlangmi tinen inzom khomin rampum khat Union of Burma alonita a Prime Minister Masaber
unu hun lai khan na satakin man sona Southeast Asia rama ram changkang ber te jingami ani mana bule balan thon chuak nema twal chautik atambuka Rice Bowl of Asia khumwal pui chu thleng ti ani china Singapore ram siam thatoli kwani khan kumsom chunga ber maram tluk atum khani a ram shwai tu tha chuan no chizwar veng kha khovel ram ro puile changkanga Singapore ram chu siam ta ni hile Singapore ram education system mol mai ke ro pui thlote no pang he mathematics science le English an thiam tir veka heng subject poimo pathum thiam tan chuan ram in real bol na dika re thei pachia below poverty line anom theilo unu khanin than vot zon nan bar maram hi Buddhist rama kapuangang atitamaya unu chu kumsang kha zakwa somruk khan president atan thantlin ani a tlangmi tam ta Christian ten andu talawa panglong agreement da khan kumsom nuwa du chuan indan theiti dan to chanin indan antum ta furloma chulai boruak satak churem chana lein general niwin chuan sipai chakna mangin kumsang kha zakwa somruk pani kum khan sipai sarkar din ta a Myanmar sipai lal General Niwin Khan Burmese Ways of Socialism kumsomli ay tamma akalpui chungzong khan political power grows out of the barrel of a gun ti bokhi achang thana athu puile thunon choni mi pui du dan ngai pui modi se ba na rei to khopang mi pui du dan ain ama du dananga sipain thunei na pum hloman nei theinan mi pui rik ra pa obbe adua kumsomli aubeta kumsomli chung hian in khar khip tlata khovel ramro puiten an insan vekti ti a atwar tu chumi puite anni ahun nu nung phung se tiang chia khani a Myanmar ram pen chwa san masa piang anni lo ting mai ni yangon American embassy thokmi pakhat chuan chin state a khian mishingan lo omem atie anti aum zia chu chin state atanga US pem tha antam to lutukani chin musician and composer ro pui salai thua angla la a run nga bang kir so sal ni peimo run lui sanga anga chin hil sa darang let le ni takang mo ati hialani khovela ram ro pui berle house ber America rama chengma se anri rungai to ana cho lai ram chin hil sa acheng renga an pian le seilen na run lui kama lungbang khwa angai emema nima sila Myanmar rama sipai sarkar wangin apian naram chulet le na tlakani to mol silo Aung San Suu Kyi Paul NLD kai shwai na in Myanmar ram chuan democracy lam tluang hanzo tan be dek deka shaite kal chet artui lo tumbai lek anti mek lain sipai thunei to te du anga duan that sangni pariat constitutional referendum chungchang NLD lamin an soi selwangin February ni khat kumsang ni somni pakhat khan the tatma do Myanmar Armed Force chuan martial law puangin thunei na la le ta a Myanmar rama thim azing le ta ni kumni liam ta Myanmar ral tlan tam tak Mizorama an lo lu chum lai khan New Delhi journalist pani nitlawan vuain Barmaram boy chungchang miron interviewa mi puitan be seina omtur zonga thusoi turin min be seya kasoi theilo Myanmar rama thalai titan ramdanga pemwat afu ber Myanmar sipai swala swalzia chu ramhuai ainan swalzok dai ti kachil democracy is a government of the people by the people and for the people ti Abraham Lincoln thusoi te khachu Myanmar sipai ho to ti hian arimara po an chelo Tatma do Myanmar sipai is the ruler of the people ti kha Myanmar Socialist Lanzin Party in nga na lungpui ideology chuani hengai dan hian Myanmar sipai ho tu ti thluak alu lak lo to a thunei nan chan vei chuan an thidon si a thi ai chuan silai chakna mangin a thei chin thunei na an chel rengang he thu soi tur hian zol nei ni kherangai lo kawai bel ti thluk zetin ka hrechianga kolfin kherek zia chu mak takani phakar ti hi kol gyan laka chuan nep te ni Bule bal niang nar naram leilung ho saknaram Myanmar chu kumsang ni somni khan Human Development Index a khovel ram za somriat pakwa zinga among phalam za somli pasari na ni a khovel ram re theite zinga amatonga atang thung politics kalswa rap thlak zia chu soina siak lave ato beratan thunoi tlem kan soile ange Mizoram adilian ber chu ri dilani a barmarama omti zia kang khan mizo teril ru hi barmarama acheng ringa kan ngai na a kan laina ta kanin zom na hi aloril he ni kumsang ka zakwa somnga parukhan Burma sipayatang mizo sang ruk zanga layan oma churingot po chuan kanin zom na nge zia tar lang chiange national le
geological boundary ramri hian min dai dang ho lo mai Myanmar ram buai wanga ral tlan tam tak Mizoram sarkar YMA le NGO sang le mi pui mi mirin kan lo don sundan hi maktak le ro pui takani a hei nge hi ne zo nun moi chu I chom nung zelang o Myanmar ral tlan te hi political refugee mai an ni lawa economic refugee an ni form ti hi siat non fo turani rikhodar le khomoi tanga zo khothara ral tlan te po mani in le lawa kirzai an rele than me ke min ong hi ni kum khan Myanmar sipai tangin silai nen anon tlan bawa champhai zo te aral tlan da khomna hmuna aoma nikum September thla khan ral tlan jinga mi ve tho lalmuan puetino pa chu anom na pindana lu chilin zulei turina ti a ral tlan kem pa hian zu le rui thei thil lak lu phalani lo wangin lalmuan puenu pui mal som sangi chuan ankal thei lo tur thuina changa min onga thinrim chuan a chempuin mal som sangi hi angong le amal puya asata anupui chan tum lalmuan pui chu khup ding lama asa zuya minong hi tlan bo zuin munmel tha phaya thlam pakhata manin champhai police kota hlan ani he thu buai ngai to tu champhai additional district and session judge P Sylvia Zomwan pui ralte chuan thuse tu sang te thu soile finfia na tangin min ong hi thiam lo achantira twal tha tum thubuaya kumsari chung lungin tang turle cheng sang ni choi turin ati a nataka mi hliam wangin kumthum chung lungin tang turle cheng sang kha choi turin a shembok a shem na hi a shan ve via kalpui tur ni in kumsom chung lungin atanga cheng sang thum a choi ngai dona asum choi tur hi a pe theilo ni chuan thlathum danga tan bel angai dona ni Lailem pi khua military council sipai kem chu CDF tang rual ten an beina military council sipai ten thlona in an bom na sa hle Chin State Matupi Township Lailem pi khua military council sipai kem chu November ni sompakwa khan CDF tang rual pol ten an beirona Lailem pi khua military council sipai omte chu an thian military council sipai ten thlona manga an ron pui thu riat ani military council sipai som thum rol velom na Lailem pi khua military council sipai kem chu November ni sompakwa tang khan CDF tang rol pol ten drone mangin an boma boruwa ka sausang hle military council sipai te chu an thian ten thlona manga an ron pui thu CDF mara a thu nei tu pakhat chuan a soi hemizan hian drone mangin kan boma min ron kap thei to mai lova atuk jingdar kwa vela an thian ten jet fighter in voi thum an ron boma November ni som ni tuk po khan ral thuam lian in voi ni vel an bom lea keini chuan kan ka vak to lo tin CDF mara a thu nei tu pakhat chuan a soi military council sipai ten an boma wangin Lailem pi kho chunga biak in pakhata chia tual chung mi puite chu an lo hriat lok ka wangin an lo tlan chelok man ani ein beina CNA CDF Matupi CDF mara CDF zo peitang rual ten an beiron thu hriat ania in kap le theidin huna an lom thu hriat ani bok nong chho khopuya military council sipai kem pali TNLA le Mandalay PDF ten an lak sak baka ral thum tam tak an lak sak Sun State Nong Cho Township military council sipai kem pali chu TNLA le Mandalay PDF ten an lak sak baka ral thum tam tak an lak sak thu NUG Defense Ministry chuan athu chua tarlang ani November ni sompakwa khan Sun State marlam Nongcho Township Lunchi Kem chuin Hu Kem le Kong San Kem te chu Palong State Liberation Front PSLF Taang National Liberation Army TNLA NUG Defense Ministry PDF Mandalay Tangrol Polten an lak sak thu riat ani ein beina hian MA11 silai somnga MA12 silai pakua MA5 silai som pathum shotgun silai som thum pahni 5.6 silai mu singriat sang ni zali somnga pariat 9mm silai mu zanga 12 bolt silai mu sang khat zanga somkwa pahni leral thuam kai hnoi tam tak tangrol polten an lak sak thur hiat ani bok palet uwa khopui miza khuwa military council sipai ten an bomna tual chungmi pasari an borala liamna zuala nom noal Chin State chimlam palet uwa township miza khuwa military council sipai ten an bomna tual chungmi pasari an borala liamna zuala nom noal thu
tual chumi te hnen atanga riat ani November ni som ni chon hulam khan palet wa township ron ai khua chuan chuanga atanga mel ruk vel hla miza khua military council sipai ten an bom tum hian mipui hliam na zual then khatte en kol na tur damdoi an nei mai lo wangin har sat nan to thu riat ani bok ron ai kho chevela hian military council sipai te le Arakan Army AA te nili chung anin ka to hnuwa mipui te ral tlan na he khua hi in ka boina om lovin military council sipai ten an bom ringot thu riat ani bok Arakan Army AA te hi Rakhine State le Chin State Paletua Township chevela military council sipai tenen November cholkar ni na vel po khan anin ka na satle thu riat ani bok Mizoram Myanmar ral tlan te chen na in pakhata kang me chuak Mizoram State Champhai Zotlang khua Myanmar atanga ral tlan te chen na in pakhat chu November ni som pakwa jingdar som khan kang me chua thu riat ani Fahlam Township atanga ral tlan pulal biak eng ate chung kwa chu mi huan enkol hloin anin choma November ni som pakwa pathian nia anin khom lain karen sota wangin an chen na ina kang me chuaka kang thel motor le tual chumi tlom ngai ten an thel thei thu riat ani pulal biak eng ate chung kwa hi leile mun pakhata an chen na tur sak sakin kho chung mi tlom ngai ten an tan puinual thu riat ani bok ani ye Mizoram State ta Myanmar ral tante har sanna din munilo tar lang ral khata tanga thiraram noya silpoli nena inkul tham kan mutam zok te hi ani na dik taka chuan Myanmar ral tante inkul na zok alo ni reng maya eng tham sakan mu te hi Mizoram State ta aizol kho puya tanga mel som panga vel hla tuirial khua Myanmar ral tante omna ke malo ni reng maya helai mun hi Mizoram State ta Myanmar ral tante omtam na bermun pakhat chu ani pikil te ming phua chop te chung kwa hi ratlan ke ma anom na hi kum khada chuang towa ramdanga om an nia wangin ele inzon chung changa har sanan tok na sa hlea har sana tok hle ma se lau thong taka Myanmar sipai kut nuaya omreng ai chuan kan tha muang sok ti in an soi pikil te hian school kalrual fa pathum aneya har sa hle ma se chungko pa berena thei anga asum hlo chuate chu anrin rol berani thu anupui chuan a soi pa ber hi chuan hatho tura muang anga thok lop maya ram toya thingluang te puwa leipui siam na hmuna leifurina in hlo thina chuan leiro chan cement rem te thok poka achang chuan leipui siam na tura leifur tura min hruai ve thina tho tura om hran lo chuan in lam na thole fa te en kol hi ani ber mai pikil te chungko hi Sagaing region Kalimyo Township che kan khua mi te an nia che kan khua hi chin mi te om tam na khua nia a kho chung le chevela military council sipai le CDF sipai te anin ka chiama wangin kho chunga anom ngam to lova Mizoram lama anral tanta ani inza sari chuang om na che kan khua hi military council sipai ten thu nei nan lak nu kumsang ni som ni pa ni February khan tum khat kumsang ni som ni pathum October thachung khan tum thum aya tlem lo kho chung chena inza ni chuang an hal chetowa an hal chia jinga hian pikil te in potel ve ani Kalei Township a in do na om civil poisoi lo mi pakhatin hliamatuar Sagaing region Kalei Township parlam varpui khobul thanglui khuwa sipai SSC mi somthum vel chuan Kalei meu chunga mi pui sipai an lu theilo nan thakhat chuang an lo dang towa tukin dar nga le chan ve khan Kalei bial mi pui sipai tim sang tang rol chuan an va khuala in do na chu tan ani sipai ten lai puian mang na sa hlea let pan chong khua 7 day biak ina lai pui tla fuin pastor nu in hliamatuara tuna enkol me kani anun na tan ero hlom lu tu kani lo thu tual chumi ten an soi kolkul khua tangin sipai SSC motor pathum local chu mi pui sipai ten an lo ka pa in do thon an ron man le nge rin om hle var pui le thanglui khua mi pui puan ra tlan na sa hle Kalei kol pui lama MI35 athok kwal bok nin kan thulak na chuan a soi Burma sipai doctor po in do turin an tir liam ta tunlai hian tangrol sipai te tan hmuna thatual tuala military council sipai din hun ero chu a phet tan ta hle chuani nam sipai le mi pui sipai ne na in do oma piang in Burma sipai lam officer thi le hliam an tam tak ema wangin
army doctor takngial po hi indaw na muala tir an niya infantry sipai platoon commander mo phurna la turin military council sarkar hian thupe ka chuame kani chuti rualin army officer lian telaina hnai army doctor then khasipai damdo in liana thokmek te chu health department lama civil doctor ni turin atir bo ve thung ti hriat ania chungan leina hnai sipai doctor a him china thokte chu khopui lian deuh omna hmuna basic medical hospital defense service general hospital le field medical unit lama sipai damlo enkol tu te an ni hlom civil hospital le community health center lama thok civilian doctor then khatmi van duai te chu public service doctor in ni thowa atul na hmuna pianga in thok turani tin tilui na hmanga army doctor ni turin captain lieutenant rank pek ania medical battalion lama atir liam ve mek pok ani kumsang hi somni pakhat February thatira kor sipaiten thunei nan ponglak tu lovin ministry health department hnuaya thok junior doctor atangin super specialist doctor thlengin non-violent civil disobedient movement CDM zomin an na tholai chu an cholsan hloma civil doctor in dailo na po na sale zuala Myanmar zofa civil doctor CDM zinga chuan COVID-19 shileng veidam lo enkol tura volunteer masaber doctor zaute apo atir phatatang in CDM in mipui sipai pola som ani chutianga civil doctor te an CDM duak ta ka chuan Burma Military Council chuan Ministry of Health nuaya post sang lua turin medical lam thiam na nei mi alo sipai officer te chu aron da hloma tatma do kor sipai ten thunei nan ponglak nuin Army Medical College suak po ni lemlo raldo tur chawa training officer training school OTS satanga commission officer chuak naran captain seinui na hi Doctor General of the Ministry of Health ni turin anron da top mai ani civil doctor ni tura anron transfer zinga army doctor chau ni lovin sipai reng dang po health department administrator ni turin anron da nuala medical staff lo om to te ai na thu fe ta zo kani khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale theite choni e